i te tonu o le manu le vaga o le sunga i whailotusi al tātou kulenga le sunga i whawhengaina ia le po pia se nuku kua o nei o le toi tū ma le oa le whātou tua mai a tea e ui lawa i nōti ai ola lawa ia tangata ola umma o e whātou tua mai a tea e le oti lawa e o i le whāwa awai le eise tasi e ola mo ia lawa e le oti fo i se tasi mo ia awa a whai tātou te ora tātou te ora mo le i e a whai oti mo le i o le nei pe ola pe oti tātou o tangata lawa o le i tātou awa o le mea lawa lea o mani wai keriso ma o toi tū mai ai, ma o soifu ai, ina ia whaia o ia mani i e wāti atoa mai e ona. O le mea te nofo ai, o le atua o le whaawau o roi o lano foi a ao le whaawau. O ngana o ea meo tonu o i le ao le atua le au. E le toi o foi le oti i a te lantou, se me tima. Awa pei la toko e wāti i manatu e wālea. O no la tō whakamawai e pei o so la tō mamai. A tō mo la tō malama e sinatu e pei o lo la tō whakatia. Ai pei tai, ua iai la tō i lo la tō manuia. E le mawhai le oti po le ona, po angelu po ali po e mamosi po meri nei ona po e le mawhai e nāmea ona whae te e si na mai tātou le lofo le tua o lo ia ke riso Jesu lo tātou wari amu ia e whano noa a wai whamawhana whanai nei tātou a wale atu atu wane o tō noto i o tō whātou tua i le atua, i a whātou tua mai fo i a tea. Tere me no whai na maota o lokta mā. I a whāwhataia le atua, le ta mao lo tātou wali i o Jesu Keriso. O le na whānau fo hina i tātou, o na o lona no whatere. Ina ia iu i le whākoi moe wola, i le toi tū mai o Jesu Keriso na i e wāti. Ia iu le tofi e le pā. E le ai se le ama o ia. Nā sunga na taitai o sauninga. Nā tuina atu mo le amataina o le toi sauninga o le sunga na whapemena i la le o pēa senu. Whanau. Ia whātua tua mai fōi i a te au. E tele mea no nofo ai i maota o lota mā. Ana le ai, o wau whai atu i a te o tō. O te alu e sauni se mea no nofo ai o tō. A whai fōi o te alu e sauni se mea no nofo ai o tō. O te toe sau. O te talia fōi o tō i a whātasi mā. Ina ia iai o tō i le mea o te iai au. Nā tātou sauni mo le amtaina o le tātou tāpua inga i le tua. O le a tātou tatalo. Le tua siri siri e se. Le tupu mamalu ma le mawalunga. O le tua lava lava fio le fuafuanga o mea uma lava. O
le langi a toa ma le lalo langi o au lava ia i owa au. O le tangata foi na e whaia i lo lava whaatusa, ina ia fōlinga atu i lawa fio le atua, o lau lava lea na whai le atua o mātou tama. Mātou te whātai ama mi ia lo alofa ma lo wang le nei. O mātou taunu mai le atua i le amataina o toi sa linga o lawa launa. Fio mai anganga pa ia o le mātou tatalo lea, e manuia ai ma mawadunga ai se vi ingo o lawa fio. A mata e lawa fio, whaiu e lawa fio. Ma ia tu mawatu i lawa fio lo vi inga o mātou matai. Nei se io i le whakabau lava. Amene. La tātou tākua i atu i le atua. Praise the Lord. Famanua tu
me me stato pati e quindi la moe fa fino ya tuai fa tua ya Teresa ma no foalo io le calesia e mi buena o ainga o woma o me mamai o tato uma o mwhai na poto mai tato te mori mawina toi sa nino na o ona ya le ko pese nuku whala au fa whero yatu loto su mai o tala au mai ua maua lunga ina mi inga o le atua ina ni yaso la tato sauni mo le whaitawino le awhiona pa ia le atua whaitawino le whereina tuai le asaunoa ia le sunga ia Timoteo au whereina whau le sunga pa whereina ia whalebua a longo i le whaitawino le awhiona pa ia le atua Le tauina a whioma pa ia le tua, mai whenenga tuai, o le tu se yok o lon tau pa sumal wha, whai tauina le whai upu momoa se whanata whai upu sumal ono. Le tangata ua whanau mai i whawhine, o sa saa o naso, mona ua tumu i le atu o tuvale. Le tupu ai o ia e pe o le funga, e sala e seina. Ma vai atu foi o ia e pei o le atu, ma ua le tu mapu. Si tangata whapena ea e sila i ai o na fufonga, ai au mai e ate aku o whamasino ina whatasino oi. O ai ea au mai se mea maa mai na mea e lea, ele ai se tas. Whauta, wa tupo ina o naso, lo ia te oe le whaitau o ona masini. O e tu ina nona tua oi e le sopu ia e ia. Lea e esu sila e se ai a te ia mapu ai o ia. Se ia wha ato ina e ia o na aso, e pei o le o na lue i le tau. A wā tālela au e whangu moe e toi tupu. E lea unua fo i maona tatu. E ui lawa ina ua lewa o naa i le ele. Ma ua mate ero na tafu e le ele. Ai te tupu wa e susu o le vai. O tu tupu o na la, e pei o le la o tupu. A le tangata e oti o ia, mataatia. E tōfo i le manawa le tangata, ona i whea lea o ia. Pēr soa vai mai vai, e mate fo i le vai tafe, ma ua matutu. E ta oto fo i le tangata ai leto e tūlaki. Se ia ma vai le langi, la tote le ala. E le whanua fo i la tau i lo lato moe. E whianati au e oe i le tuna mauru. Ma ia e whaalilo i nā u se ia ma vai atu lau tō sa. Ia e ato whaina mai se aso moa, ma ia e manatua mai a. A whai oti le tangata, e toi ola mai ea o ia. O te whatatari atu i le aso uma, le taua o tō whi aia, se ia o i na suia o a. Ia e wala o mai, o na utali atu i lea ia te oe. Ia e whina ngalo le alofa i le ngalue, le ngaluenga, a o a au. A wawa e whaitau lia nei o la asana. Le ua e lama ea, ia o na sala. Pamuia le tua e whaitau wina lana whio ia. Ni se upo mai le whenenga whō.
O le le tuse Filipi lona mta ko lua lona foi ko suma fitu. Fa peo lona foi tawina. A fai fo I e fa maringina lo toto I runga o le taulanga. Ma le na lue mai lo o tau fa totua. O te oli ai. Tātou te oli fa tasi fo. Ma o tau malawa. Lua Timoteo e fa lona foi koe ono. Fitu marabana. A wa faa maringi na nei lo toto. Wa lata o na pō te arwai. Wa o tau le tau le nei. Wa I uia te au le tau sa kionga. Wa o ta ofi le upo le whātotua. O le nei. Wa te wina mo au le pale o le abiotonu. E fō ina mai a te au I lea la vasa. E le ri I whamusino o abiotonu. Le ngata fo I a te a o I lato umalawa o e fia I lona whaana. Whamunia mai le tua le tātou whaana mroa mai ana I le whaita wina o lana whionga pa ia o lo Yesu. Tai mo le whaita wina o le whionga pa ia le tua o le tātou tā sanga le asana noa iai le sunga I te tupe le tātou pulenga sunga I a tātai mana. Te whamau lalo I lumo le tue ale tātai. Yo vai le tupu sili, o I lawa o le tua mai wawau e o le whawawau. O e o le tua o le na whaia le langi, le lalo langi ma mea o tumu ai. O e fo I le na whaia le tangata I o whatusa whaia. Awhitai le tua o la sili ma le mawarunga o whawanga o wala mo manatu. Mātou poto mai e le tae au se mātou si ai le viinga ma le tauranga le whawhitai o le whamanu ma le whanetanga I a te oe. Awa e sili lava oe. Sili oe le uma na e whofoina. Le ngata e sili oe lo mana, sili oe la wami o tonu. Sili oe le tua I lo whamaoni. Sili foi oe lo golofa. Lo golofa lea ua whasopolia mai ai le soifua. Au auna o whaletua, kālesia, whaletua, no whaaro. Ai mai tu te tele, mai tu tau lami, e meise le awhitanga o poto mai nei. Se I mātua wae, se ni inga mai se tau lama whawhitai. E tau atu e le leina o e le tua. Rau le lea I leo suia o ana nafi o le soe o le whamawau. O lo tu mau lea oe. O mātou iai I temio, to e sauringa, o no le tina maniu o lau auna. Ka whengainga I a le o pia se nuku whala au. Le tuai, o se whanau noanga I o mātou tangata. O na ua to e sea se taso toa o ngā luenga. Ka whengainga lesa a tau sia rau ka le sia I ni tuai. Sa leo da wina, whangainga le tua, e ala I o whionga. Whailo atu le o ina ma le lau maina o lo whina ngalo. Ele ai lava se tasi e mau ai le whaoratanga. Se iwana mai e sike riso o rau. Mātou tālo le atua le nganga whamai se whio mai. Mātou te mo mia oi o le atua o mātou maru o le mātou soaswani I temi o popo ngā. Nei ia whapena whamai se tua I a Teresa no whaialo. E ka le sia I me kuei tu te tele mai tu taurami. Ia mei se ua whea ai le tūmālo whono Samoa. I Amerika nei, a pēa foi le pulenga nei North West. Le tua mātou te palau atu, ma ole atu le whio mai o oe le ngana pa ia. E mātou te mapu ai. E vese ai le loto whawawau, e suia I le loto o whātumu I le oli. Ona I leo I le tamuunga o le tangata. Tua atu le otu o e saunia ai le tua le lami ma le onga e whawawau. O e soifua manu malo mai ke riso I le tua mauma le oti. O lea e mātou te le whaanono ai, e peo le isi le isi whama moe. E mātou mauti noa, e peo na e toi tua soifua manu malo mai ke riso I le tua mau. E nā fo le mātou whama moema, mātou te vima whama nui a te oe. A wai e le aso mātou te toi whenua I ai, ma lau o ona I ale po pese no whala au. Mātou te oli ai le langi o e saunia mo I mātou.
whaaftaitele le tua i le aso. Taunu ninga fuafuanga ainga i tutele mai tutaulangi e mese o lau kālesia mātou uma. Au maila o fio, lo file mua i ta ina ai mea uma. Ina ia mataina mawhai wina mea uma i le manuia. O le vi inga mai whaaftai e tuina atu i ata oe. Stemi mātou saune whaonolongo i le fuafuaina o la upu. Le tuae mātou te talo i whaumamana i le ngāpa ia. Ke lunga i lau o na le awala mai ai o whina ngāmu. Mātou la ngona le tua lo whetalai mai le tae ao. A tuku marosi whamanatu mai a te mātou. Ina ia mātou wola mo oe, se manua maua le awa noa. Maua tuai le inga ma whamanu i a te oe le tuaso. Ai mātou whamau lalo. Ona o mātou a leo ma se māngasala le tua. Nao le toto i superiso o walo e mamaro ai mātou. Whai e se loto fōu, se loto mamā, se loto mau te toni a te mātou. Ina ia mātou loto atu nei lau whina ngāru. Ma ola mo oe se ioko i lau toia whina mai. Mātou whaafitai tina atu luma o ngā whali. I inga le tua ta mā. E ala atu swafa pele o isu keriso. O mātou oli i mai whaola. Amen. Ona mo tau sama i tai. La no tato pese, tato e kalesia i liwe.
lame, ia ka lea one day o tātou mō I mau, ma ka whāloa lawa. Wa mo fatala fatu maro tata mafutana ni taya. Fatala fatu sumali te tai ole district Samoa. Ya ni te fo to ine ni ya mane maro tata Afieni fiafi marufu au ma ainga manikalisia pele ele ngango fiau. I promised myself that I'm not gonna cry, so it's not a funeral, it's supposed to be a celebration, right? And I really thank God for bringing him to our lives, myself, my two kids, Natasha, Nathan, and Nikki. Nathan and Nikki, you want to stand up? Hello? And the church and the families. I really didn't write anything down because I have been running around like crazy, as you all know. So, but we, na, pila ma'ua lesumaya po pede 1980, before tangali na whailaro le freeway, te minale o te ao mai Australia. Ia, te minale ua malanga mai ia my Texas, I think, but Malana. And so I remember him because he always stays Olifono nai e mato mai from my ole kaukalipiki wa uli ngale no mato. But we met in 1980. Then in 1982, now Otto New Zealand and for New Zealand, and he wanted to get we wanted to get married then, but things didn't go the way we planned. So we didn't get married until 1988. That's a long time, 1988. 1988, we got married in New Zealand. Yeah, na umalole mato mai Hawaii. Per my parents, from my mato mai ingadwe mele lokutua ya taufu, sina ya taufu. 1990, Natasha was born. 1992, Nathan was. We moved here in 1982, and Nathan was born in Seattle. 1993, Nikki was born. Yeah. That's just a little story of what from 1995 when we came for my brother's wedding in California.
So he didn't pastor the church until 1999. 1999 until, and I always tell him, because my kids are like, he has to be independent in a way that he can drive himself to the phono and stuff like that, because I didn't want to go. But anyways. I guess, what else? So 1999, we took over the church until 2018. I guess that's about it. Sorry it took so long. I'm going to give the chance to Natasha. Thank you, guys. You guys hear me? I'll just quickly go through this because I don't work. First of all, I just want to thank everybody for coming today to celebrate the life of our father. As my mom said, for those of you who don't know me, my name is Natasha Casey Oleanofala'a, and I am the eldest of Pope and Teresa's children, and I'll just be speaking on behalf of my brothers and me. Growing up, he was always supportive of the things we did, whether it was sports or any activities, he would always be cheering us on. Out of all his siblings, I think he was the calmest one. We didn't really get hit or stolen very often, unlike my other cousins. Except when I was in elementary and he was walking me to school, and I guess I didn't want to go to school, and I was giving him a hard time, so we went home, and I ended up getting beat up, but he accidentally hit me with the wrong side of the belt, and it bruised like the whole side of my face, and I didn't get to go to school. He cried and told me he was sorry, and that he would never hit us again. Unfortunately, I didn't like that because I felt like growing up Nikki Nathan needed a good old-fashioned someone beating. But since then, even till he passed away, he never really fostered us or threw anything at us like any other typical Samoan kid. He would just encourage us and just talk to us. He really liked to talk to us. He never once talked down on us or called us names, but always encouraged us and spoke highly of us, saying that he was always proud of us. Growing up, I felt like we got the best of the two worlds. Mom was always yelling, and Dad was always the calm one, so we could talk to him, but not Mom. Dad's relationship with me was one I would never forget. He always made me feel loved and always said that I would always be his baby. When I got older, he would jokingly call me baby, and I would get mad and say, "Dad, don't call me that, I'm grown now." And he'd laugh and say, "Hey, I used to change your diapers, so I can call you whatever you want." When it came to Dad, I always loved the way he loved us.
He always made me feel like everything would be okay. When I was stressed or mad about something, he would always reassure me that it would be okay. I'll never forget, every morning they would drop us off to school or work. He would always say that he loved us, and he'd always say, God bless you guys, and have a good day. Growing up as pastor's kid, it was pretty hard. I didn't really like it much because there was so much pressure to be perfect, to walk and talk and dress a certain way. People would always talk about us, and I know my dad didn't like it, but he never once said that we needed to change right away. He wouldn't yell at us or threaten us to change, but he would always just encourage us and pray. As most of you know, my dad was a very humble and loving man of God. He loved God and he loved people. He had the biggest heart. He was a man truly after God's own heart. He had a great sense of humor and always made everybody laugh. He always had a big smile, and his laugh you could hear from a mile away. He was the only pastor I ever knew that could put people on blast and not ever say sorry for it. He would always fall asleep during service and wake up and act like he was listening the whole time. He was always the peacemaker in the family, whether it was between him and mom, or with me and my brothers, or even in the church. Everybody would be going crazy and yelling, and he would be the only one that was calm. Everything he ever talked about was God in the church. Sometimes I felt like he always loved the church more than us, which I never really understood until now. He never really saw Dad bad, because nothing ever did bother him. No matter how many times people would talk about him or step all over him, he would still love them. And I asked him, Dad, how can you love those people that, that step all over you and take advantage of your kindness and how humble you are? And he just looked at me and smiled and nodded his head. He genuinely loved people, and whatever he spoke about, he was about. He made it a point to live out the word. He always used to say, it's not what you say or how many times you say it, it's about if you're going to do it or not. I just want to thank our family and friends for helping with preparation leading up to today. Whether it was a card, a hug, a smile, words of encouragement, and just simply checking to see if my family and I needed anything, just know that we appreciate everything you all have done. There aren't enough words to express our gratitude to everyone for what they have done, but thank you all very much for the love and support. To my mom, thank you for showing us that everything is going to be okay, even though Dad isn't here. Since he's been gone, it's as if your love for us and God has grown so much more. You've been so strong and inspiring to not only me and the boys, but also to the church and our family. Thank you for taking care of Dad, even when others didn't think you were. Thank you for loving our dad, even though he was a handful. Thank you for sacrificing so much so that Dad would be taken care of, and especially us. And I know you miss Dad. But just know that even though Dad's gone, you'll always have me and Nathan. I know you're in a better place, Dad. And I know you're no longer in pain or suffering. But I guess it's just the fact that your body is no longer here. I'm just going to miss you.
to keep going to church and to put God first. I'm going to miss seeing you in the front seat of the church, telling me to stop playing the drums so loud. I'm going to miss you every day until now. Thank you for everything, God. We love you. And I will say thank you. Well, hallelujah. Amen. Praise God. Yeah, okay, no, they won't take far no time. Yeah, that's what I get to the point. Anyway, thank you, Tasha and Sister Teresa and Mama. John, I need. See, if I walk all like Titi, so far, on the sewer, yeah, Pope no ola na tuku ai. Le o stana tare. Na lue. Wa o to tele o tuangani. Ya, ma le li ila. O le li ila. E sena na mi o mai o tuangani uma. O le to tele o tuangani o le au fai fa to ana o le au tau tua. A o le li ila o le o tau tua ai tene ya, le fa pena. Ai na fai e le tala o grandfather. Le matotina o le tama lea a le maai le penitala le ai ia o le la vai va i pe la vai ai so ala lua mo me uma le va vai ia pa wala me o ia no ia tama fai ia ai u ile fa fetai o lo la ta u ia ma to le ma to ma ta o lo na o la mo le vidi fi au o mai le tua sa le fa tonu le me na mo o ye le loto ro na tama no le tina complete le na o na popea e tinana le rostina le macho tina to tele na fa na wa to fulu va no macho e te ma fa ya no la tina se le tupe e sale o la o na popea ma ave la la se sunga le o la se sunga le ese mai o to ngale e fia ofu mea le, e fia ai mea le, e manao a pope e se atu e isi tama. Ia, a rui mea whaftai le atua, o longa o langa tā ua I luma o le atua, o le tui nā atua I e au ona mo le atua. I learned something really good I le tama lea, o lona mawalalo no na loto, whaftai tasha. O le waenga leo le o langa popea, o pikia, o le mawalalo no na loto. Awa le tangata le nei tu atu. Ia ole. Tangata la ve fie. Fie lea. Awana. Le sawa I fo I lea. Ai o te whaktai lea tua. Le tu mawalo na loto I lea tua. Lea lo o la ve tenge umai ma whaamana wa ina le maanawa. O lo tu mau le loto fie o pia lea tua. Ia whaamanu wia lea tua. Ia te o tau au ona. Ai mai se le mawanu lau tēno le au fia o tātou celebrating ai le asa fia popea. Ia lau o le maa loi siri atu o maa leile le langi male le langi. Ia ala lau atu I lo wana. Ia maa nei lo la ala mai luma. E ele mātou pese wha mole. E mātou te a lofa I le li lea. O le li le popea. O le tama pese mātou nuku o vai loa. E wha e mo o Elvis. A wai paua leo langa ngā luenga e whai o I tama uma. O le ave tama vai loa, e ave wha pesea, ia o na maua la ia o longa tukunga, a mai loa e whai matau le ai. Ia, whamanuia le tua e mai loa, jompe matata ai na whamanori. Praise God.
As the family gets ready, again, we just want to thank you guys on behalf of our family. But please, let's celebrate together as we sing. We all know these songs. These are some old songs that my brother used to love singing when we grew up. So I figured we're going to do a little medley. So if you want to get on your feet, you want to sing, you want to dance, please do so in Jesus' name, all right? All right? All right. I
Mai le mesa pat si le tu le. Ile swafa le tu le tama. Le alo mani ananga pa ia. Fatalofa tuai pa ia mani malu. Tato sauningon sumatu tama fariamanga. Talafatu tu tele mai tu taulani. Mesesio matu tunai aturisi. Wa failami fulama sumatu tamaya le pesinu. Fuala au. Ya marsefulu tausanga talu no. O ye tonu le kalesia le midway. Ke yo malita ya ne. Te loa fo i ole mi nara o tau tinoma. O le po pea se au auna e lofa i le atua ai maise o lana ngā guena. Le po pea e mo mua lava le kalesia. O ia o se tangata e loto maua lalo. O ia o se au auna e loto whamangalo. Wana whai unga e whai ngese. Ana whai unga e se me whai tonu le matu e kalesia. O se tamai tumu le loto whamangalo ma le alofa. So se taimi lava e aveila uona le tua e whalimai se kulo. Pe tea mai lava le asasā, sau lava le malumalo le tua. Ona longona e sa mai a te mātou le awhainga mama. Nā lava se me tupu tutono le mātou e kalesia e telo teimi. E loa e mātou tamā pa maulalo le kalesia. Pe a sesi ona whare tua e teimi o mātou whomtana. O se tamā e tumu le rofa. O se tamā e tumu malosi mea le alpulema. Rona lava loto o le ngā ruenga le atua. Ua whailangi lana wholaunga au umana tongi le mātu whanua se te lo. Rona nganga lea ina ua e mana oe whaisi mātu whaisa ai pangale o whailangi lana wholaunga. O se tamai tu malosi i me whai tonu o le matu o kalesia, o ia foi sta maa e mua mua foa. Whamalosi lava le pope te tonu o le kalesia i la ia i loa le kalesia foa. Te me whai e matua o ngā sā e mua mua lava whai lana taulanga. O inano matu loa ai o se au ona e tumu le alofa le atua. O ia o se au ona e fia e la unga le upo le atua. O ia fo i se au ona fia e au ako le upo le atua. I teimi ua au ta oto ele matu tamai le tonu le mauta ngasi ngasi. Matu wos. Tani mulmuli na ma whenua ema o pēla stofi. O ratu la lava o lei lava na tautara. Mātala noa li nā tai au, i nā fiafi na ua ma nava maruema, ua sao lava whare mai. Latu lalo iei o iei tono o le potu whatarofa mai a tia sine mai ua matatu kāre si
ya lava lo ia lava me uma sa fai atu ia na una le e alwatu le temi leo le la so tama fa mai lava na una ma lava se leo te mana o te mana o lava se ia fai atu lo la una ese mole no lo fa anga tatu olot tatu kalisia o e po pelo lima lana tala ia te lo fatu ma tatu kalisia manafu na batai sa ma lima sa no mai ia te afai le po pelo te le atua lava e pule. Waru ele na aso mo ulangona ina na whakatalama ia te. O le tae au la so tō nai, la sifuru maleona. Umane mātou fontu talo le tae au. Sa o whamatala e mātou o fontu talo. Ona la mona. Malona fia fia. Ai pangale tale iva kor mai tina ia che watu fale ma ro na dia au ona ia che o watu ma oso ese mai erbelo o watu to au la mona lole leo fa na o tamis na no lo mona ile wa malama le ona le tua ila va no fa ya tele le ta ya o le po pe fa se gese fa yu au yo sta mai tu mu le rofa temi malava mate tartan no ai brana ona le po pe la so uso ma fa na ma se tulo ngata tu mule lofa a whainga wanga le atua. Ai maise rana e kale sia. Wana uku whamawhana mana uku tō mai a te mātou. Tau tō nā ma o tō le kale sia le atua. I o tō wa lofa i o tō lua. Ai maise sia whananga. Le lau manamana ka ona awa tu mai ngā ruenga ia te mātou. Mana umia lau te tau ina ia sosa mai le tua ia te au ia mese lau whai ngā ruenga le tua. Le se ngā ruenga whai mo fia ne teini o mātou iai ai mātua i mātou lau tō te tau. Mole atu foi la whaftai a vea whonga le kalesia. Whionga le taitai mai se oron whaitua. Toi e ina ia mua o lona whaitua. Ai mai se ai o le paio le whainga ruenga le atua. Taimi sa tō wasi ai se mātou tamaa. A whaat o tōri ai no na whaatafa ngasi e tono le mauta ngasi. Sa ei lau so mātou manatu, mātou te mafuta. Ai pangawa a mia le atua, lana u onga. Whamanuia tele atu le atua. Me uma sa o tō saunia no si o mātou ta mawhaenga. Whaatutumu atu le atua me uma. Amalo te talo me uma lava sa o tu whai na o le tua na te whatu tu moatu me uma le popea o sia lava oi
te le toi sau au te watu ai o ya mese la o ka si ele familia te mai le tu e tatu ma ftana le tai ona suafo Yesu amen.
lau sile mu i atu to. Te ngā rua e anga. O te toi sau. O to. Mori mau o le susunga i le whawhengainga. Tau le langi e le kalesia Midway Samoan Assembly of God. Susunga foi le whaila tusi o le pulema le Northwest. Manu ama le po pea se no fuala ama. O te moai whātua watu. Ko ia ua a whangapoto i le maunga o le atua i le so. Sua lau sunga i whailotusi au ao le tumano. Dr. Siliva ma whatua i au whalo. Sua lau sunga i toi ino le pulema.
te ana mua ma whatua i asa. Le mamanu o le au whainga ruenga i te tono o le pulenga i North West nei. Ai le whapito foi se whamatalanga. Ngā lo filo ngia le saminga le neta e au i le alala mai. Le au whainga luenga pai a le atua i nisi o whata whaitauranga. I te tonu nei si aro matakoma. Whataro whatu. O te whataro whatu fo i le e mai o le susunga i le toa ina o le fontele au au. A le Assembly of God. Sunga ia e te wati la whaele ma le whatua ia asenati. A talo whatu fo i le sumai o le sunga i le pule o le tātou waonga whawhaiwhi au ki lani New Zealand. Sunga ia Terry Sepani. A talo whatu fo i ti risa. Talo whatu ia te oe le whatua. A pēr si au whanau. A talo whatu lau sunga iuni. A pēr tātou e kale sia i Midway. Talo whanau. Whatalo whatu i aina o le sunga i le whawhengaina. Ma manu o le whetalainga i alu atua, ma lona ngā uta ala. O upu ai e whasino i le fio o sao ma le aina sa tiri alo. Ma manu mai fōi lo ua usori, i e whapea upu i a te ori whanto. Ai tainane fōi, le ma manu mai o la ua whetalainga tu mua, tui sa mau i la ua sunga whata ma mauloro. O tui lava o le ngātua i tele. Ma le sunga i matua i a upu o le whalitua masa. A talo whatu fo i a iwa o whalitua i a tirisa. Le fio le ainga sa maria toa ma le whetalainga mālunga i a sa fotu la whai. Tō tau fi whatu whapea upu i a te oe pule ono sa la whai. A talo whatu fo, le awhi o mai o fui ala e fia o le whale a ana. Ma upu i a te oe sa tua. O a inga ia ma whale polu. O lo tau sia le langi lea i le so. I o a masui o le tuma lo. Ma tau te ofo lofa ma whata lofa atu ai. Le mamano o Samoa o poto, si o mātou ulofa, tā lofa lau. A se mori mau upu le nei, o le susunga i le whawhengaina, le susunga i le whairotusi, o le pulema. E maliu le susunga i le whawhengaina po le whairotusi al pulema. Ua ono sfuru lua o na tausanga. Tasi le masina. Maso e lua sfuru iwa lona soifu. Lona tamaa le sunga le whawhengaina i a peo whala au. Lona tina o le whaife au tina o ta aufi ito whala au. E loe tō tere o tōu e balawina le popea i a le popea. A le ngomo mua o le sunga i whailautusi o manuanga. Le ngoa le popea se nuu o lona miro nei le nā. A le ngoa sao o whailautusi o manuanga le popea se nuu fuara anga. Aso sefulu valu o le masina o aperila i afa iwa se lau lima sefulu ma le ono.
Tuku ai se whalawelawe matautia I lunga o le awa. I le mawha I talatu o le nuku alo whau I Amerika Samoa. Le ana iatu I Amauri. Ta wale ai lalo le mawha I nase pasi I lau pasese. A ta wasa le awala e ana iatu tula I le whata aina. Tō tele tangata o nuku I talatu na manu nua ai. Ia mauala o le whare mai. A o iutu lei le whare mai e le CT ai whamara. E la watu la le manu anga o le whare lawe lea I le aso sfuru balu a Belila. A whiiwa se launi maona. Ai whanau loa I le longa tua ta ofina na pepe I whare mai o le tama. Salo ai pe eini tangata o le ainga o le romtua mai le nua a mauli ma wasi. Sa mani nua ai le whanawelape. O lea na whaifo ai lota ofi. Wha ai moala na tama I a manu anga. E wha manatu ai le nei whanawelape tele. A perilas fuwalu. A whiiwa se rangi maona. O le suafa la le whaife aru. Manuanga le popea se no fuala. Le asolusu fitu o februari ia feiwa se lau iwa iwa. Na vea ai o ia mawhaifi au o Midway Samoa Assembly of God. Suitu langa I siona tina o ta ofi. Wa matua ma wangase nasa. Tu salau se furu iwa ai tau sama. Tolu masina, maaso skul fitu o whaifi au le sunga ia manu anga fuala au I to tono le kalesia. Le asolua o te topu ali tausanga e lua afe na vea ai manu anga le popea se no ma whaifi au lai sene ale General Council of the Assemblies of God in America. Aso iwa o Aperila le tausanga I lua afe ma le iwa. Na whapaia I nai e a vea ma whaifi au whau o le General Council of the Assemblies of God I Amerika lava. Le aso lua sfuma le lima o Iuni lua afe se fu. Na filifili ai le sunga le popea se nua e vea ma whailau tusi o le problema le ne. Maliu o ia le aso sfuru ono Iuni lua afe suma le malu. Ua fitu ai tausanga, sfuru tasi masina, se furu ono aso, lana service fa whaile tusi le problema. Maliu nei le sunga I le whawhengainga po le whaile tusi, whaio ia matotino le Committee of Resolution stau whaofi le tumalo. Ma ia Januari lo naso mo mua se iao mai lava. Januari lo naso mo mua lua afe suma le wha. Se iau mai le taimi na maliu ai. O se whawhengainga malie I taimi o whono. Whae ngoa e whaife au le lo ia o na wana whisili. Whisili tu sao o malile whi alofa ia. O se whaife au loto I le kalesia le li. Loto I le problema whapea le district a Samoa. Le amisia lau sunga le whailau tusi. Le amisia lau sunga I le ao o whakpena. E le mātou mawhitanga o whaifi au. Le amisia oe le problema. Le amisia oe o whaiva o whairo tusi. Le amisia oe e la uitunga lo. Awhitai Teresa,
ona waba noa sa mātou maua tātou te ngāra lua e whatasia. So se mawhitanga e le asa ma ona sasa. Ai whawhitai i le hapa noa. A o lua nofo se rua ai ma le susunga i le whaile utusi i lo lua sā whawhaife au. A mawhana whanatu le atua i a te oe whanatua si au whana. Ioni ma le kalesia tō matuina i le atua o tō loi whawhonga malini o le whana roa. Te tāna. Talo ia i le ni. Ia mafuri a puau le tau e sea o mana o au. Ia bau a popouli. Ta awa ena pe ama vaelo tau mai mai. Tau e maua se tasi e suitu langa i a te ia. Ai ale la mepa i ova me maloa i whau maa. Ono suafo Jesu. Amen. Tai saunoa ana lama sunga i te tai o tātou tūmalo ono se mori mau mātango fie ai sunga i ale ko pese nu i le tūlanga whawhengainga i te tono o le tūmalo ai mai se fo i oana tō whinga i tō tono o le tātou pūlenga ina ua mai ale tātou District Council i Alaska i Aperila o tuana i atu nei sa mori mawina i ale ana le rio le atua i tātou mahtanga sa wawe lava mo whapoto ina mātou komiti sunga i ale popea ma le sunga i atala a matang whais tātou tala ono tātou le hostinga i whono i le tau sama lo hafa sunga iwa. O le sunga i a le popea. E winga ese fo i uia i ona fina malo maona manatu, maona la mona. A se tasi o mea o te fia i tele sunga i whawhenga inga po whaina tus. Na te whao soa mea. E na te whao soa la mona. O ina saunoa i le saunoa i se mea maunana. Le saunoa i le mea i ngata i mea. Mai o se o inga nao le fo iuso a ona o le amisia. O fai hosi tele o mea fai tono o tato kulenga. A o ina tala noa le mato komiti i se mea i fai. O le saunoa ma sunga i ako bea i le e le baba ai se mea maunanga, e baba ai e le mea e ngata mai e mea. Mai tari tonuina o le loto leo ne fo iusa o ona. E pe fo na sama atu sunga te tai le mawhatanga, wawala lata ma le ngā lue whatasi ma le ne fo iusa o ona. Ia o se whanganianga mai le atua. Tari tonuina fo i ao ina se mea le lei mai le fo yuso ia ai alava ia le au ma ngā ruenga le tua ai talo whae o whamanava i le tua ngā ruenga ai o loo whapea lava o whae Amen e talai mai ai neo le i o Jesu amu ia le alon amu ia oe popea o walau mai longu tai ia lai ai ka whai e kusikusi ni muke o ka kofokanga ma ka o me whai. Ia awala na muia mle mahi lunga. Ia alofa le atua, lau whai ngā malanga i manu te leina. Sanga whanui e fwoi le atua le whatua, i mese fwoi no whaalo, pa i o hainga. Ia mese fwoi a tātou whala putoma, ka le sia i mi wei, tātou tatalo i le atua. I lava sauna atu suma tai tai stengo sola. O lea tua lawa e au meia, le tai o le tātou e kāle si.
ia whanui tele le tua, o le awanoa le nei mo le pese, o saunia e tātou e kālesia i Midway. A mai ana tātou sauni le whanolomo i le whionga le atua, o te whiawhia e whawhelo i atu le tātou whailauma. O le whailau tusi au ao, le tūma lofono a Samoa America nei, Samoa District Council, o le sumo le lifo mai, Dr. Matt Siliva. Pese o saunia le tātou whai pese, kālesia i Midway.
talo. Fio mai o nganga pa ia i le tula. Se e whitalai o mātou roto. Se upu e whamawhana pa ia o aina. Le tina na o si whena ina mare whanau le ekaresia. E mamalu o le nei au fia le atua. Ia maua lunga i so ina. Ona o Yesu. Amen. Amen. E mana tui le nei tula o le lewa mai a pai lango pa ia o mautane. Le foi o mana whawhiroa i le malu o le mawhatanga. E le sunga i le taitai. Ai o te whataro whatu i le nei tula i le su le sunga i le taitai au le tumalo. Ia le ngata i nao le taitai au foi o le Ferosipi a le laulani a toa. Sunga ia tunga sala le iato uno le tui atua funga. Pea foi le suatu le sunga i ato ina. O le noa fuesa pulenga. Ma le futua. Ia mise o le mamalu nofo ato ina. Ma le ato fatua. Fa pe foi le uwhengalua pa ia le atua. E kalesia mamalu o le atua. Tupu mae e o le atuluku o loa fi. Tutonu o le nei mawhitanga. Ai fasi silis fatalofa foi le aso su foi le sunga i pule aonga i a Terry. Ia mese o Teresa me whanau. Ia vidia le atua i le ne tuaso. Glory be to God. Sunga ia le popea. Ia o se uo. Se paanga i ngā luenga po le misiona le atua. O se tasi foi o lepa o na mātou ngā lue whatasi. As a matter of fact, the first time I came, o iere na whawhego, ia au I tono na mawhtanga le. A whaiwhia au. E momoa whasao mea le sunga ia le pupea, e whaale o ina o runga suafa. Ia le ngata nana o loe foi le asona. Ia winga o le nefo tangata. Ai moni ia mata mo fie. Ia tau tinonga I le nei aso. I le nganga foi ma le loto le aona le atua. Tangata e loto le misiona le atua. E manao e whaise mea ina ia le lei. But I also learned that he was a matter-of-fact type of person. He spoke his mind. I te mi au turai me foi I le tulanga o le tohina o le ulenga I te mi le mātou o le mātou komiti e whawhautua foi nisi o whaiwhiau ma o whautua I le sunga I whai o tusi I whapamiki lei le grace ma tula whono e te mi e tau sawa e awana nei tangata ia le tua au te whaftai a man that was determined o le tangata foi e ele tenacity I lona loto e whai e ngā wema. Ia leo maranga le wauna le tua e le tua ngā iei nila omi. Ai te manatu. Ia ngāri nei whamalosi. Mo tātou nei o soifua mai ma tātou ngāri ua pēr ngā wenga le tua. Opa a Paulo I le e kalesia Ia po Paulo I le lona tali o Timoteo. Lea na whaitawina I le whaitawina o tuspa ia e whenginga fōu. Wau wa whamalingi leino toto. Wa lata o na pō te aguai. Wa o tau le tau o le lei. Wa iu I a tau le tau sinionga. Wa o tau while upo o le whatotua. O le nei o te uina mo au le pale o le amia tonu. E fwoi na mai a tau I le la vaso. Le li whamasino amia tonu. E le ngata fwoi a tau. Ai o lato uma. O e fia I lona whaali mai. E le upu nai te tonu o le tusia numera. Gosuma whaalwha I koe lima.
O le tala o tatou whaitau iai na tūsawa e le anganga o le atua le nutu o le tangata paramo upu nei e tautala iai le nuu o Israel. But my how lovely are your tents, Jacob, your dwelling, Israel. Au mana tunatu iai le oranga o sunga e apopea. E wauna le atua. How lovely. E mata mo fie, o whareie. Whawhewha na mata mo fie. La maolea na sila iai. Le atua mo na sila fia. Le mamanu le atua e whamamanu na e tangata o le atua. E ka le sia le atua mai mamanu o tato maatanga i nesuri nei. How lovely are your tents. La ka le mama ai. Ile anga e loma i le fio mai o Yesu e whamamanu ina oe. La suri nei o tato baba i le mamanu o le atua. Na whamamanu ina ai le nei a wauna. I le a Yesea. A le atare o mai I le whengi o fōu po le tala lea o whamarosi e Paulo I nona tali o Timoteo. Ina ia tau ave pēr I nāma maru. Mana ia o whainga le tūspa ia. O mātu lea wauna tulai mai nesi a wauna. Tulai mai se Yosua. E sui tulanga I a Mose. Tulai mai se Solomona e sui tulanga I a Tavita. Tulai mai se Timoteo e sui tulanga I a Paulo. I remember to Manaka I tell you your success depends on who's coming behind. If I don't know to mental muli mai. I say Anga ta penga e tangata lea ali umara soifua sesile tulai mai whai ngā ruenga. Lea nawa ta penga nei Paulo. Timoteo se whawave mai. Sawa leo o tau maruru. Awa sila whiawhi ai Paulo. Wa rata o taimi. Memo moa o te mananga e whai loa ni nepe tara noa I ato e ne tula. Isa mata o tau simply says reflection. Ia po se mana tuna tuifo. Po se toe baba aina I se mea. We need to reflect upon life. E manau mia e tatou o malanga o ne tatou toi mana tuatu whaftai o le wāru popea. Sunga e ale popea se nu. Mana ia o le noa rea. E le popea se nu. Because there's going to be hope. But if I read these words from Paul to Timothy, o opu nei oro ia afifi e tutonu se whamoe ora. Opu nei oro afifi e tutonu se whamoe moe mau. Le ngata ia Timoteo, le ngata le ekalesia I Efeso, le ngata le ekalesia wao, a le ekalesia le pupea. Ekalesia midway, there is hope. E iai le whamoe moe, le waru le wauna le tua le te whai mai, le tu mai ia te osi te au mau le asoro le se tu lai mai. E iai le whamoe moe. Hallelujah. Wawaila ia ma tana noa Paulo ma toi reflect. And when he considered the present situation, it was all mission accomplished. So if I'm writing that winner, my Lord, the other two of them, what I know, Rona Barawina. And then he considered or he reflected on the past. And all he saw was the grace of God. And all he saw was the power and the grace of God that enabled him to finish well. Finished well. Fai wina le leilo na faipa. Partaya Paulo fai wina le leilo na faipa. Partaya wauna le tua wa fai langi foranga wa fai wina le leilo na tu faipa. Lua atolu, then he looked to the future and he saw that there is hope. Ele ngā rua fua. Ele whai fua. Te reto tua fua I la wauna manmano le tua.
There is hope. E ai tau runga le lei, e le pare, e ai fuafuanga le tua lo ta pena iai. Le tātou e kare sia i aso le nei, mani mamaru o le awhia, tupu mai o le atunu, o te manao e whamalosi i ato e le aso le nei. Mai le whionga le atua, so sangata e alu le atua i le leilo tau runga. So sangata e alu le atua i lo oti. So sangata e alu i la tua, e alu mauti noa e le taupangu, pe alu e pe o tangata fure e le goa po whio ane. Just a few months ago, I had to ask my doctor, because the last report that came, they said that, oh, you're still struggling with, there's something inside of you. Well, tell me, doctor, am I dying? Or living, or both. But some of us are, I'm not sure whether we're going or coming, or whether we're living or dying. I'm telling you, te mauti no lele, te oti mo lele, te ora mo lele. Praise the Lord. Hallelujah. Maraile. I just want to unpack just a little bit. In my Paulo, Timoteo, my he reflected on life. When my were sila to toy, la apostolo, in a sa barawina oia, facing the final turn and knowing that the end was near. Paul says, for I am already been offered out like a drink offering, and the time has come for my departure. Wa famalingi na nei lototo wa lata ona po o te aguai. Famalingi na nei lototo. Ie tangata e leo mauti noa. Woody Allen once says, that it's not that I'm afraid to die. I just don't want to be there when it happens. My Paulo yesterday, for I am already in Florida. Mama chinoto Paulo, ilangan wenga matua fenga tuai. E ia time o mai e o sa wa o si tauranga a ia te mi sa ai to tore e sa ai nunga o le fata fai tauranga sa sa i o tapu le fata fai tauranga ia ko na nu fa e le a o na mai ta po i o la to tua o le sala i o le wona le ko la to tua e fo le nu fa sa moa la wa le ale tua sa sa ai. But I want to bring this into the context. O tato tau ko tai nei. O foi ua fa maningi ina ro toto. Amuye Paulo le fa maningi toto mo fina ngalo le tua. Amuye Paulo le fa maningi toto ia mo ngalo ngala tua mo missionare tua. Totele o tangata ro fa maningi o la toto mo le ola e le aisa just for pleasure. Tele tangata e mai mawola te ora tu sia se tangata tu stusi por sanata le atuno portania Malcolm Margaret tu sia tangata le se tu sia tau the chronicles of wasted time. I said lo langa tangata le Margaret ilona oranga to he was an atheist. I thought I knew mumuri ai toto sanga mumuri lo na oranga sa ni wa ma ve Yesu mali fa ora i lo na oranga ai oranga mo mau e oranga mo mau. Hallelujah. Why? Ao malanga ia nisio missionary e atuno Ecuador. Ora va lele suafo ya nei saint. Sai tono valele lea se tasho missionary Dr. Ualaba Jim Elliot. Manisi missionary sto tono la tono la tono sa tu ko sfal lave sa fa un tiai
la tau tangata nu o le nu lea. Ai sa tusi e tangata nei ale yoko ina maliu o ia, sa tusi au ku whapenei. People who do not know the Lord ask, why in the world we waste our lives as missionaries? Then he said, they forget that they too are expending their lives, and when the bubble has burst, they will have nothing of eternal significance to show for the years they have wasted. Oh my goodness. Ole aka ngāru ko kero ngā kārerera. Whaftai sa whiwhinga ai. Māta mawhi e ni tō tere. Listen ni a inga tō tere. Whaftai fu tātou I Kalesia. Whaftai ni mamangu rea tū o Samoa. Roa whie ni me yasu. Ai le upu whamalo si ale atua I aso le tika. What for? Nu whamani ni ina lo toto. Let your blood be spilled out and spent. Tua tu samano se e tau tua I le tua. Pai o ainga. E Kalesia le tua tu samanoa. E fai e sa tua I le misiona le tua. Tu samanoa e fai e sa ngā nuenga. I le whaoratanga le tua I le tele mai se si anganga I tu tunu o le whaoratanga. Marimalo le tua. Spend your time in the presence of God. Ina ia whaonga ina loso le kua. Mo le tua. Hallelujah. O le taua ni o la tauia po o le tatai Roma. Matangata o le rangi Paulo. You are worthless. Na leo tia me te tau moe. Au sisira le tua. O le wauna. O ta benga. O le wauna o saunia. Mo le ola I whamau. O le wauna. O mautinoa. Le mea na ia. The time of my departure. Mai wo o ni time I o te amoi. Whamamole la inga o le tua le aso le nei. Tātou te mauti noa le nei. O ta noi se tasi sanata. Ta maa matua lama le lewa te atu. Ave me le mauti noa mātou ko whea o iai. We don't know where we're going and we don't know how to get there. E roa I te leo ngā ruenga le tau tātou whaia. E roa I tō tele tanga Samoa I e whewai solo nei. Nā tō tele o loa po whea ngā iai soi fuanga nei. It's time to go. Rona wenga wai loa e polo. It's time to go home. Ie temi whamanava I le tua. It's time to go. O lopu nei le whaunga e polo. O lopu e masani le whaunga e tangata o malo. When I was serving in the military, I tell te roto ai mo whai sakini le, I te ia le vaenga mātou o whai atu it's time to break down. O rona winga, taimi se e runga le mai ale no no ai le whareie, o taimi se e runga le mai ale no no ai le wā, o taimi ta penga ai mea la tātou wō, going where? Ye loa le, o le oti is not annihilation. O le oti is not just disappearing out of nowhere. O le oti is going into the presence of God. Absent from the body is presence with God. He has made the preparations. O tangata ele sauni, o lona winga, ele tapinga o ia. O te tunu fui, ia atunu na fui te no fui nei, il tatu maftanga. Ai manau mia tatu tapinga pena. Mene, manau mia tatu sauni uni. Ole mafuanga na ole arayuna ole tatou ngarue ina ia tapenga I tatou. When Paul looked around and he saw Jesus is center in Lona. Oh, that's tahutele pena. Lana to tele tangata wala to blow alfaltanga. To tele tangata wala to blow upo le tua. To tele tangata wala to blow na upo le tua. To tele tangata wala to blow le lotu wala to blow tatu tunu samo le tunu ta poi le tua. Ai to la hitu tangata wala to blow. O Yesu Kristo oga tonu ile langa. He is supreme. He is the center of life.
me tonu nana mata i polo ina o wana wina o e lala tamseko a mata i nana i loe polo o lona o nanga e whakatau i a Yesu. Everything about his life, mai rona matanga se yo lama wana wina i le tua, it's about Jesus. And how much more tatou. Hallelujah. Lea ta lewa mai, a vere maniu ole, to se o tatou usu e ale popea senu, a vere maniu, e whanga natu mai e a te tatou. Ranga le whinga laungai, e wana nei e lea tua, launga fo yo ia mo rona na baso, ala nei wo mai tenyo tatou, lewa launga mai le ranga o lea tua mo tatou. Hallelujah. Awe tu whakamara. Lua, he reflected on the past. Kaya mana tu natu i rona o langa i le tonai whamai polo ua o tau le taua le nei. Tau la wana nei a le tua taua le. O lea fwoi tato te tau le taua le nei. Why is it a good fight? O le siri nai mo tato. Nanga o le taua e whai ni whatotua. O le taua e whai na wa. I loa e tātou, mato whani mato whono talo i le siaso. Ai whai noa mai, le upu e mai, e wala mai ni, taitai o le, o le tātou tūmaro. Tōnu ai nei, we need transformed people. E manau mia le transform mato o tātou o langa. Where and how is that transformation taking place? Wa Yesu na te tāpenga, ranga pai e na te saunia, lewa whio mai nanga pai e tāpenga tātou, ina e tau na tau ale nei, to tele tātou e tau, ai lana tau ala tau ai. They're just fighting a losing battle. Hallelujah. Mai poro, I fought a good fight. Lewa ngalo pole fight. Ke sa ngalo pole ni na tau, ono no so lo pole agonize. Ono no we win into. Sekere sau ke e wa nga ngā le tua. Ene e wa le ona nei. O te mi uma no loa ia o e sunga ale pupea se nu. E mai ai ngā lue. Ene sau te whawale tono le ngā le tua. Pena sau e whare sai ni ena o tono ngā le tua. Sa sau e ngā lue. Lea wa atu mai na vanone e ata. We need to get into the fight. Paulo, I have fought a good fight. Let that be a testimony. Let that be a conviction in us that we have fought a good fight. How can we stand before the Lord and say that, oh, I'm not sure about the fight I was fighting. I too right now if I bear to that I have fought a good fight and I have kept the faith. Amen. Good fight. Struggle in the ministry. But still a good fight. Struggle Timoteo, ia Paulo, mai Paulo, Timoteo, o tūra fo ina o tema. Weo fo naka nei, e soa fo ia sana, tēnā ngā tua te whaita, sau whakane sau, e sau na oso nei runga te ro, e ro te esu sa, sua te maro nantu iei, ia no ofu ta ro, mai no ofu, a mai mautusi, a mai mo pao manu. Maru la fie le sone. Se taona i loa tatu. Lewa i loa poro la e le toi. He's within ours. On our lane for Salanga Maru Roma. My Timoteo, please bring my clothes. I'm cold. My tato le gamuenga le tua e le fego fie. I'm struggling in the dungeon. It's cold. Mas a me fa ma fare le concern o tangata o le tua. Mo le puipuinga o lo tino. I saw for a way tusi. Well, if I don't tusi because I need to train my mind. Eu te amo tai fa tau. Sa ili le tua fa tau tusi. Le gata na mai ia e tusi tai. Bring the parchment. Bring the taua ia te e upo le tua. Taua sa upo wharenga. Fi whare o nomo se mori mau wharenga. Fi whare o nomo se upo mai le pionga le tua. We need to feed the spirit as well as the mind and clothe our bodies. Hallelujah. It says we struggle because of the fight.
ai te iloa. E fisoa soani mai lava, le nganga o le atua. E Paulo, fatalise mai, Timoteo, please, come now. Come before winter. Saure o tau maruru. Ranga o te iloa rama, e te no tau vela. O te iloa fo e te no tau tong i fo mea, o mea, e fo te o le te ulu wharame pula. Ai sau are o tau maruru o maruru i roto tamata. Iuni mane kalesia, sau are o tau maruru. Te retu sau ia popea e sau le tua. E maru tatou, mani tatou, maftanga e eso ne. Sau e ganue, le o le maruru. Naka e tani tatou te whapeifo, o le eso fifia iai. E tani tatou te whapeifo. Uma foi, lo marosi foi e sau tani nei a mevela, sau tani nei a mawhanwhana, sau tani nei a le io ina whaina tāre ngā ruenga. Praise the Lord. Hallelujah. Good fight. It's not just a fight. A good fight. It's a fight for the kingdom of God, a fight for the mission of God. Todo maranga, fa missionary. Fa popo ye maranga Roma. Se for lua fe lua sala fa su manua maila. Ta milo i fa maranga nei. Isso da to ele a to se maila o alu se misiona le tua. Afe, se la ulima se fu matolu, ta la me na anwai, tu mai fa se na ina tu pe yaso ne musalo, o wa luma, e se la wa fe mon tu ta la me na anwai, e fa ya malanga lea. Anu sa fa pera, na anu, he struggled with hunger. He was sick. He faced storms. He faced opposition from within and without. There was loneliness. There was separation. There was hunger. I am not behind whom I will. I tu si mai tonu ele ole se hotel ne no foi tu si mai a Timoteo. Le tu si mai tonu fa bui. Famalosi na wema. I like someone when they lead, they set the follower for success. Set one up for success. Se ona nganga ngā sosta tai ngā lue e ngā lue ngā lea tua. Aile iakua wa matau ta pega le sunata tūlai mai whai ngā lue ngā lea tua. Hallelujah. I have finished the race. Wa iwi a te au me tau sinionga. Yo tau tulinga ni tatou te iai. O tau tulinga omi. O lau race. Tapenga e le tua. Leso na malawi na i Paulo, lera I tam se ko inana matainan le tau tulinga. A le wo I leso muri fa pe upo Paulo I a Timoteo. I have finished the race. Vaveta I le tua, le wanu la ona le tua, he has finished the race. Fa feta to leso nei. Ua I a tau le tau sinionga. Mantua pe amare le tausanga e afe it was 1996. Of all people in this one unit in Texas, Fort Hood, Texas, and the commander called me to be one of the runner in the phone. Au kanga umai e team le ma ko team. Team pe ko fa ma ko o vai na ra I tu ma ta ro ma ke ora Dallas e ka mo e ma fo mo fa pe that's the end of my career. I'm just going to run until I die. Wa va I course there ele fa mo fi ona ma ta ro e fa ma rosi me ya tina ya te o se ha pe. Noi ora sa moi che come mi fai me fa bene. A mata rona o train. Duas fumareo mai la mauri me che mo e. E a rava o mi fai no to mo e.
i le lua sifu maleo ia maila. A whara mi rau, o le aru lunga, o le sau rau, o le ngā o ke le ma whero mwinga o au e muni muri a. A o le mena lau ia ina, te ko whara au mai le malu, wo o le kaini ki taunga e anu e le au mai Kansas City. O whapea, si la fia le leia e le atua, taimi, ma vai taunga te tau ona, o le whatu rama e le mea. O lea wa lau e ina mai e au mara mata mai na tu e o i a te. Au lau o loa nei le upu mai wharapunga Paulo. Well, I have finished the race. Ako mo e le o sitoi na race wa pere. Au le nganga le sau e i le mea. O le takata i ta mo e mo le tua. Na tu ia e le tua. E Yesu le tala le lei. Au e tala i tala le lei nu ese. Au e whai loa te la awa ma whatu tu e kare sia. Ma whai ni ngā moe ngā le tua. And he has stuck to that race until he died. Hallelujah. He lived in fear. But he kept the faith. Rona winga. Ele suia lo na roto, ele suia lo na mafafau, ele suia o na ala, ele suia se whainga, na whainga o marawa, ma rona tautono o le nganga o le tua e fe soso ni mai a te ia. I have fought a good fight, and I have kept the faith. O le anganu yaso na, the victorious person taka le manu malo tauturinga. Ele ta longa Olympians, o le tangata, e mua tau nu a o lai mu pera la mepa. It's not the person who crosses the finish line first in Manumaro, but the one who crosses the line and the torch is still there. O sesi whapunga, o le Manumaro, o le tangata e warau mai na tua, tangata e o mai le oti, o le tangata e o mai rana tainua, o mara tainua te tau naru, a la tupu i la nganga o le tua, la mu perma la mepa o le nganga o le tua i rana roto. Glory be to God. Your course and my course is determined by God and only God. Which thing we think the more forward in the course of this instrument. But I have been done para away o le tu. A fai o maro nga anu va e tamo e na. A fai fa tu rotu tamo e na. A fai o fai a tamo e na. A le sa tai muri mu solo ele ro ko femeran like the course line muri nga yai. But God has already mapped out a course for you. The way course will map out more and more soon for you. You have a very unique course. And then he says, I have kept the faith. I lost them. Amen. Paul was faithful to his calling. Ele o testimony ele suia. Fato tua ele suia. Lenga lua ele suia. Timu pela ele suia ai da o tangata nei. Mai pe marosi ele suia. Aisha. Lango mauti noe. O le para tua. Fa marosi o Timoteo. Timothy, this is not beyond your reach. Ema faio. O fa malosi mo tato e kalesia I Midway. Ema faio jo. Kita lai le tua ia Yosua. O Mose la o na woti. Tulai mai fai ngarwan. Ema faio jo. Hallelujah. In my fire. Timothy, you can do it. Timothy, rise up. This is your moment. This is your time. Get up. Tell me to fighting out. Then you look to the future. Future. There's hope.
e le whapaleinga, e le tau, awa, sele atu, e mena. Whaftai, le nei mafta, whaftai le nei aso, tai atu le sunga tai tai, umalo, sunga foi le toi ina o ulega mai, lato komiti, manu au ona le tua toi ina, manu le atua fi le sunmise, o tina, manfana. Whaftai lo tō, sangsani mai, o whalofa, i le aso le, ai oku nei o po te moteo, e au Paulo, e au mahi ai tatu. Leo uma e ona le tō. A Paulo, o tau le nei, and I have kept the faith. Father, we are so grateful that today, in spite of ourselves, e feel my love now will feel that too, so that our tents will be so beautiful because of your grace. I feel my love will feel the whaamawhana whanau, e pa iai tō iai roto, o le tina me whanau le kalesia pa i o ainga, ma le mamadu le au fia le aso le no ia mātou la mona le atua, that you have been in this place and that you have ministered to us in your own ways. Whaftai te mā, ia ila, ia te oe le viinga, ona o lona suafa Yesu. Amen, amen. How is your tent? O mai lo fale ia tai au. Mai la stolo Paulo a wawa matu I loa a whai le petia o matu fale a pitanga fale la lawani. Ua ia te matu le fale mai le nami. No sao nia e le tua mo matu. E lewa na se motu tātou te o mai ai. E ofa atu le sunga I ako vea, o tātou vale vale lofu. A o le aso o tātou whalomo ai lona wheta lai mai. O le ase vahema le upo le atua, e ma whai o nā o ngā I a te koe. Whai ei suina ma le anga I runa. Ma e tali ai le siria, e peo no siri ni ai tātou le aso le nei. How is your tent? How is your tent? Amata o esau, amata o tātou tātou. You have the answer. I have my own answer. A uma le tātou tātou. Ona tu alo ia leo e alo noa I matala ati nā pule. A wane lātou whai nā te ule nei tai. O le a tātou te tātou. Iowa le tua o mātou ta mai o le lani. Whaftai a wau e wheta lai, manino, e whinangalo mo loto, o le tina, me whanau, a inga, e maise lau e kale sia, me mātou uma I le neitu aso. O e pisiringia I mātou le tua whapei lawa o le pisiringia, lo nuo Israele. Le ale mātou o fie o lātou whalehia. How lovely is our tent. Iowa le tua o mātou tatalo le tai ale ne, o whalomo lomo, o whafofonga lo nuu I le nei aso le tua I lo wheta lai mai. O le tatalo ma le wala au le tua e peo lape teru. Ia mātou te lia ma le whaamaulalo le upu atu tō ina. Aua e whaola ina ai o mātou anganga. Lau upolo iai le malo si anga e transform ai. Lau upolo iai le malo si anga e suia ai, whaaloto tele ina ai, ma whaamafa le whana ina ai, ma tō matau ina ai.
Le ava noa e whai ai lava le tangata ia lana whai unga. Ina ua whaalomo lomo I lo feta lai mai le atua e ala I lawa fionga. Se taimi o le nei sauni, le nei aso le atua pe amai ale saunina. Le amato mori mori atu le tino maliwa lawa wauna. Le li ia o mato tatalo whaamur mori. Ui bui ma leo leo ina I mato I me ona. Se ia I u saunimo lawa wauna le atua ai. Ao le vi ina e tuma watu I lawa fi. O le mato tatalo lea. Nuia lau ona na whafonga ina lau fionga. Ona o lou lau suafa Yesu Kiriso o mātou lili o mātou whaola. Ua mātou wole o mātou wala. Awa tuai. Amen. Maftara tina. Paia o Sauninga. Ua o manatu o le ase te otoia whātia o tau ti anga na resi o Hamoa. Ta oto fōi le fiso mo na la. O le tāna le lani, a o le usunga whono. Ai o le ase te otoia whamae me le tāna lotu. Ai se tūturi matanga wia le ufi o te mata. Ma whaatiri le lau mea. Ai ale su mai o le tina tata o le tulenga. Ai mese o le mamano le matanga tina tu fatas. Ave talo le matanga. E pele mamamae le mafutanga ma le sunga le whawhengaina. Ale dana no fuai ma le whaitua I a Teresa. I le soifua au kauna I le tua malona fina ngana. Pa ia la aina, ma le mamano le kalesia. Tau se I eri a tofao ufi ma tinofia papataya. O lea la amato tam fayatu. E ama e se lau na alfa tawa. O lona la o le leise o uma na te ringa.
mai mamano le kalesia. O le ia nei, na au afa matau lia mo to na venga. E leo sa iai le tupua e meisio na venga le tua. O leo wata tala. Ma moni atu e mamai ai ma le sunga whawhengainga. Te tusi a se sele ne fot. E a feta la. Sala i titi a le na mea. Ma ia fai tau li ane mo ma bea e fai na mea. Ia, tau na ia manu te leina ia tue sauninga le sunga al whawhengainga. Ia soifua ma ia ma mea. Natu o leo sisiri ofe to kai sunga. I leo mapu foi fare tu to kai na mo sa fa no tai te mo. O no fa fonga. Fe oi o tanu nei. Pai ai na mai na fare por tu tofi e na. Nea. Sa tala le vei ma fa saure a fonga. Ai ana tātou wātu kuia o tātou tāpau siri kani. Natu e lea. Ua siri atu lea lofo o lea tua i lea pa natu lea tua. Oi wauka toa. Ua mautu fwoi le vai ka bea i rama. Ina wau wale tua la pa wana o lea sa auto ngā kue. I tau sanga. Ai mi ia ma whawhataia lea lofa la bea. Alele o soa ele lala me tono le tua e sui ai le fuai. O foli no mai e moli mai ai na lofa o lona. A oi na fasifo. E no torto le futuro le pai no lofa. Sei moli mai ai le fa ma o na. Tau i lai le tongi pārtau le ame le whawhawhonga o tātou tua le tau lai lau o mo sikia. No tia lai e nifo i whawhakauranga i a tu mau i a tua soi fuolo no inga i le no. A o le whatau wā o le tu lai atu e whātuau. Tu lau me susua o tō sunga i whawhengainga. O lupe whalele. Lupe na whaia e fui o wane atua. Ma lona whina. O leo o malia le whangai pā, o malia le whangai na ua. Ua tōtō te tele le tātou mawhitanga. A wā leo o malele le whonga le nana. Vi ia le. No mātou manatu leo whio i ene tāo whani. Ua ta whea le tau ofi. Ua ngoto atu. Aisea, lele au o na e taku tupo e te tōle tamu te mā. I lo tātou wātu kuia o tātou tu. Whawhetai te. O utu whiaro e mātou, lini mo le ese whāna noa. O no lau tōu. Whesoa slau mai. O tāwhi e se ai le au tōu sā. O pōri uri e māsani e upo lea. No mātou tu tāu. Lea tua pule te te le au le whea au le mātou. I ona sosia wana ta māma aipa. Le tino le mātou whau siri le nara wha au pene. Au pene tau me le lani au tō suma. Se i tā lai ia moani e nara wale tua mo. Ia ngā mane tasi o wholofa mwha, tā lofa toi e pa ia mamanu tā no mawhikanga i tia. Tā rino ai o ngātou manatu le au tō si i whare o so bua i no loko. Mo mā koe koe e aso le whai whiau. Mo lo tō wāwhio ma tala mai au. Whawhatai o tō wāwhio ma tala mai au. Whai a leo vai vai.
tina ngā mera ia Teresa. Tu tele me tu tau rangi momoni atu me ngā whaftai e hale no nā. Lele mo tu maa kai no sunga. I le taitai o ngā whakanga tina. Tā lofa. Tā lofa i no whasua whane a wau bele ane whane. Lo wale mo le lofa e nega maso. Ono na whakanga leo o te tāla le ia o whawha. O le ia sa leo ai mo. Ai pui ai nā wale au mo ngā pena lete. O le ngā te leo e whai mo mo le awasi tā lofa i no whasua whane a wha. O e tūma e sa wani o e sila le mawhaka. Vi ia le pua tangata le a wea o tātou tangata. I mea mo tātou whaia tu lou. Nene yasa mo tātou mawhakanga no whapena o sa mātou whantalanga. E manatu lea la ngai atu i leo leo ina i le tua. E iai mo ria mo while mu e a tātou wāngai atu. I mo whanga mau o le sunga i whaiwhia. O le whaonga toi leo sa mātou whantalanga. E si toi teine ni yaso, nega maso, whaftai whaftai tene le awhi mai o tātou e nā. O le whanau rama, ia mo ria le tātou whaftai. Mori atu le ngā whaftai sa wama. Whalana pou sui o aima. Ia anga le leile tua ma tātou ni mai le li. Alala mai pia i o tono whaama whaama mole. Ai te iroa leo wa tātou tau nungu li teimi. Ia manatu o le tātou whapena ona whai, ona le te le tātou taimi, ona malu e tātou whai ngā wena. Manatu o le tātou se e tua i le no whama sa tātou iaia i hama te ina tātou saulima, a o le tātou saulima le a whai o le tuku mau, ia whakamuia mai le tua o Jesu. Amen.